بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhaggeeffattoota fi kabajamtoota hordoftoota warroonni fatwaa gaafii torban hin dhaggeeffatan hundi gaafii guyyaa har'aa kutaa 12ffaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Guyyaa har'aa guyyaa lammaffaa ji'a shanaffaa bara 1442 hijiraa. Sheekeen Sheek Gazaalee Ajxaa wajjin gaafii deebii qabannee isiniif dhiyaanne itti nuuf dhiyaadha. Sheekeen duraan dursee waamicha keenya dhageettanii bakka nan nu argamuudhaaf جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. أصوغافيت كانت إنسان دران درسه سجنتا قبابة سعيد أمسا قبضان سنف كنا جرى سنف كنا تريادا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وبعد. كبجمتوتا أردبتوتا كيرنا ورق اللي انسرانا لقيتن هندي كيسانو دران درسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكما جرتنتي تكربي كيس جرادة نقه ربي كيس جرادة سنين ججة دامسي قبابا نرانتنا أن سنيف قبو سورة تكا سورة نمني مرتنو قرأو سورة نمني مرتنو قما قبو كا معنا نسي أمو معنا قداته إلى حد قرين علماء وسو سورة نمله هو النبرابو بات نمافني جيت كجرانين سورة العصرين تأملات في سورة العصر إسيتنا كيستي مالي علماءني وسو إسي مله هو أبو باتنيني جيت ونجرانيف مالي جتشادا والإنفرنا سورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة نسيتنا سورة كيستي معنى لنا من مرتنوم بيكا ولكن واني برباچسو كيستي قتين الله وهي برباچسا واني سورة نفلنه سنمالي رب سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى وانا تلويسي تليني بيكا وان سنر ركضتو ليني بيكا لا تخفى عليه خافية هم تكا مخلوق إساك نجلا ونجلا دوكة هنجيرو دوب ربين أكسيتي كيسا نما بيكسوني ماليف نمني مرتك هونغوتي نمني مرتك كساراتي ماجدة أكس جتشو إرتي ماليف ككتا ككوسا ماليف دچا سدي أفر الردي بسي ججبسي أكافان عرباتي إن جتشون كل اللين والعصر جتشون أولا قسم اللين كقول واجبسودا إن كل اللين حرفي توكيدات كل اللين واجبسودا الإنسان ألين استغراق كن اللين واقد جبيس سودا وهند جلا كنفنتي كان مرة جبيس ربي ما أكانتي ككتي نمني مرتي هونغو كيس جيرا جدا إن كيس بيكو كشكي دان هنجن كمالان هنجن كجمتي وهين تهين كبيكم سر على علم نتي يقين الرتي بيكي هونغو كيس جيراتو كينكنا سبحانه وتعالى بيكي ماليف مرتي كيسان هونغا جتشو كان مانو اتهما جتشو قد تنتلو برباچيسا دوبا آية معنان آية والعصر يرودتي ككات جرى ربي يرون كوني كما فدي هاته يرو زمن رسولا سنتهينا قرون مفضلة دبرت سنتهينا كأما كيس جرو تهينا هما يرو توهندة معنا إسا كيستي إرى كبتا مقبا يرودتي ككات جرى مال يرون ككاتون كوني yeroo kana keessatti khayri illee dalagatta yeroo wanni jedhamu kun umri masirra dabru kana halkanii guyyaa sirra dabru kana sanaa dhufee sirra naanna'u kana isa kanaan kakadhe jedha wala asri yeroodhatti kakadhe innal insaana dhugamatti ilmi namaa hundi lafii khusrin wallahi hongoo keessa jiran jedha marti namaa hongoo keessa jiran jedha yaa rabbi irra hongoo rabbi nun taasisin دوبا ماليف نمني مرتي هونغو كيس جيرانون جدا ربي يو جنة
waan amma ufii beeynu haala ufii keessa jirru kanatti mee haalaallu anilleen atilleen namni martinu yoo maatiin kee nama 10 tahe abbaa warraa haadha warraatiif ilmaan 8 yoo qabaatte takkaa nama 15 yoo tahe maatiin kee abbaa warraatiif haadha warraatiif ilmaan 13 yoo qabaatte takkaa 12 yoo qabaatte haguma feete qabaadhu ati maatii kee kana keessa osoo parsantii takkaa'u dhibbaantaa jedhan kanaan maatiin kee kanama 10 irraa tahe kun abbaan 10 qabdu kanama 5 irraa tahe abbaan 5 qabdu kanama 15 irraa tahe namni maatiin kee 15 gahulleen osoo dhibbaantaadhaan laalte nama 15 maatii tokko beetasaba tokko ta'ee faamilii tokko ta'ee waliin jiraatu kana keessa nama hagamtu shari'aa rabbii qabatee akka isiin dhuftetti waan rabbiin haraama jedhe irraa godhe waan rabbiin dalagaa jedhe dalagee waan qalbiidhatti dhuga oomsuu barbaachisu dhuga oomsee waan jibbuu barbaadu jibbee waan shari'aan jaaladhaa jette jaalate shari'aa rabbiitiin nama hagamtu bula nama 10 keessa nama 2 nama rabbiin bulu ka dhugaa arganna maatii nama 10 keessa maatii nama 15 keessa nama 3 argatuu dandeenna 4 argatuu dandeenna 5 argatuu dandeenna parsantii 33 argatuu dandeenna osoo nam 5 arganne nama 15 keessatti sulusa jechaadha bakka 3tti qoonnee harka tokko kana mee isin itti deebi'aa laala maatii san bira dabra akka gandaatitti ganda bira dabra akka magaalaa keessa jirtaniititti san bira dabra akka biyya keessa jirtaniititti biyya keessa jirtan kana ka miliyoona 10 qabu ka miliyoona 100 qabu ka miliyoona 50 qabu kana keessa miliyoona 50 keessa miliyoonummaan tokko namni rabbii ka dhugaa jira ka dhugaa akka rabbiin isarraa barbaadetti oolee akka rabbiin isarraa barbaadetti bulu jira moon jiru kana dhibbantaadhaan mana keetirraa kaaftee ollaa keetirraa kaaftee yoo laalte innal insaana lafii khusrin waan rabbiin kakatee kakuusan gajjabeesse namni marti hongoo keessa jira jedheef sii gala gabaabinnatti laali ati marti matama keetirraa laali haadha mana keetii irraa laali ilmaan teeta dhiiraatiif ta durbaa irraa laali yoo marti keessan usraan guutuun faamiliin guutuun yoo shar'ii rabbii qabaattanii irra jiraattanii dhibbarraa dhibbatti irra jirra ka jettan tahe khayrii keessa jirtanii gammada itti jabaadhaa rabbi isin haa gargaaru yoo akkasin tahin ammoo uf dhaqqabanii tawbatu barbaachisaa tawbadha nama hongoo keessa jira rabbiin jedheen kana keessa hagamtu hongoo jalaa bahe sinfi afur nu dubbate rabbiin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر gosa kana afrantu hongosan jalaa bahe jedha illa alladhiina aamanuu warra iimaana dhugaa amanan malee jedha marti hongoo keessa jiran warra iimaana dhugaa ka'an irraa barbaade san amanan malee bakka kanatti waa lama beekuu nu barbaachisa iimaana wanni jedhamu kun maali mu'mina wanni jedhaniin illee maali jechuu beekuu nu barbaachisa iimaana wanni jedhaniin gabaabinatti أهل السنة والجماعة برت إيماني قول باللسان وان الربان دبتهم برباتش لا إله إلا الله محمد رسول الله يجوكنا نمني دنده الربان دبتو واعتقاد بالجنان وان الربان دبتسان قلبت معنا إسابيك أولاغا إساتي في هنديلي إسا أركانا وفي واجبات إسابيك شروط إسابيك قلبت رقومسو وعمل بالأركان وان دلقا دام ملئسون برباچسو دلقا دام ملئسو كانت إيمانا جدام أفانين اللي وان دبتون برباچسو دبته قلبت اللي وان رقومسون برباچسو رقومسيته دلقا دام ملئسو دا يزيد بالطاعة أكتبادا دلائدون إدامات ديما وينقص بالعسيان أكتبادي دلائدون إيمان نكي قديمات ديما ور إيمان نساني قديم رب ننتاسسيني دوبو إتاكنتهم إيمان ويتأكنته مؤمنتون هو رماكم مؤمنتون ربين سورة الأنفال كيستي ورسي فشنق أبن جدين نهيم ما لو يتجدوا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله إنما المؤمنون الذين
إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم. ايش الآية؟ زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم جدا. دوبا يتكانا آية تنكيست مؤمن دقاء إنو جتشان وهم ربي مؤمن دقاء الذين إنما المؤمنون جتشون مؤمنتون هغانا قفا كجتشوتي مالي في إنما كنا دا تحصري جرانيني إنما المؤمنون رقمت مؤمن توتا رقا والرجدامو الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والريو ربي نسان برتي دبت من قلبي نساني رفتي صدات سنجد وجلت جتون أي خافت قلوبهم جتا وإذا تليت عليهم آياته يو آيان ربي اللي إسان الرتي قرأمت زادتهم إيمانا كإيمان إساني إذا تسنجد yoo ayata rabbii dhagaan ni rifatanii rifatuu saniif iimaan isaanii olii da'ama hin sodaatanii sodaatuu saniin iimaan isaanii olii da'ama akkuma nama gaazexaa irratti qaraameetii fi akka nama televiziyoona dhaggeeffateetitti qalbii goggoyduudhaan duran ta'an jechuudha ayata rabbii. Idan kana keessatti uf laalime qalbiin wayta qur'aanni sirratti qara'amu wayta hadiisni rasuulaa sitti himamu qalbiin ta'e hagam rifatti hagam sodaatti kana keessatti uf laali. وعلى ربهم يتوكلون رب ما قفر رتي والرئيركة سنجد ركتول دبمول علم دبول دنيا دبول ركون أدى يو يسمود التل رب ما قفر رتي إركتا مخلوق تقرتون إركتو مخلوق همانا ما نقول جتشو بيكا كوانا ما قول ربي تكو تجتشو بيكا هكذا قفت دابني الذين يقيمون الصلاة warra salaata illee dhaaban sani jedha salaata ruuhii qabdu ka salaatan shuruuxa isii guutanii arkaana isii guutanii waajibaata isii guutanii sunana isii guutanii warra salaata dhaabanii khushuu'aan salaatan sani jedha ومما رزقناهم ينفقون وان نتساني كنن الرالي ككنة سني جدا زكاة لي نفقا واجب بسان رتي تاتل صدقا سنة رتا كنان كنة لي ورقسي كنة سني جدا إيغا سفشنان كنان هم بودا مال جدا أولئك هم المؤمنون حقا جر أكسيسون مؤمنتون لغا مؤمنتوتا إساني جدا مؤمنتوتا لغا جتشون warra wayta qur'aanni kiyya irratti qara'ame wayta ayata rabbii dhagahan qalbiin isaanii sodaatte iimaanni isaanii ida'ame rabbuma qofa irratti irkatanii salaata dhugaadhaa salaatanii zakaa akka gaaritti kennatanii sadaqaa sunnaallee akka gaaritti kennatanii jedhan sun mu'mintoota dhugaa jechuun na biratti jaratani jedha ulaa'ika humul mu'minuuna haqqan danaanni isaanii maali duuba yaa rabbii kenna lahum darajaatun inda rabbihim sadarkaa guddina isaa haganaa rabbii tokkocha malee namni hin beekne sadarkaadhaan hedduutu isaaniif jira jedha wamagfiratun warizqun kariim araaramatullee isaaniif jira rabbiin darajaa guddaallee isaanii kenneet sadarkaa olaanu darajaa lakkoofsi isaa hagana jechuu rabbii tokkocha malee namni hin beekne akkuma san araaramallee balleessaa isaanii isaaniif dhiiseet ورزق كريم أما اللي رزقي غارت إساني في جرى جتون جنة الفردوس إساني في جرى جتة مؤمن جتون نما كناتي يو كان كيس جرات يا أبولي سكي يا أبولي تيتي أتلين قمدي يو كدبة مكان كيس جراتين هلاك كيس جرتا قر ربي تتي بك توبا نمراك إيبالم تجرتا قر ربي كيتي تتي توبا ورقر أسات توبة ربنا تاسسون ماري وان نمني هونغو كيس جرى جتاميف أرجني أمانتنا يوسفات تنقباتين إن الإنسان لفي خسر جتشو سن كيسة تهفتكا ككيسة بيجرا كان إلا الذين آمنوا ورأكنت أمني إيمان لغاك ربين أولئك هم المؤمنون حقا جدين كان أمنتو سن كيسة بيجتشا السنة دام ربي وعملوا الصالحات أما اللي تلتو مرئيسين دلغتا وان تلتو تهي كل ورد دلغتاني إيمانا في عمل صالحين ويتوبرتي دبتمو
iimaanni waan qalbii keessaati amalli saalihni waan qaamaan dalagan haganatti hin dhaabanne ammallee watawaasaw bilhaqqi warra haqa walii dhaamani warra wal gorsani warra hamturraa wal dhooggani warra khayritti wal ajajani warra akkanumatti mujaamalaa wal bira dabranii miti waan hamtuu takkatti yoo nama tokko hamtuu ka dalagu argan obboleessa kiyya obboleettii tiyya wanni kun siif hin taatu akhiraa si balleessiti irraa gori ka jedhaniin yoo khayrii keessatti ka inni hanqoo qabaatu taate wanni kun waan rabbiin itti ajaje waan rabbiin waajiba sitti godhe waan kennan taatu kenni waan ammootu qaamaan dalagan taatu dalagi jedhee warra itti ajaju jecha watawaasaw bilhaqqi warri hongoo sanirraa hafe warra haqa walii dhaamani haqa walitti himani watawaasaw bisabri akkuma san ammas obsa ka walii dhaamani jedha maaliifi namtichi yoo daawaadhaan dhaabadha jedhe yoo nama tokko waan inni dalagu waan inni jaalaturraa isa hin dhoogga jedhe namaa wal dhaba obboleessaan illee wal dhaba obboleettiin illee wal dhaba ka wal beekaniin illee wal dhaba ka wal jaalataniin illee wal dhaba maaliifi inni karaa rabbiitti as harkisa shayxaanni ammoo saahiba isaa san gara azaabaatitti achi harkisa nafsi illee waan san jaalatti ka waan silaa ati irraa dhooggitu san jaalatti yoo ati waan san irraa dhoggite sitti aarare kanaaf sitti aaruu kana bira dabree gara wal dhayuutti dhufa wal arrabsuudhatu dhufa wal xiqqeessuutu dhufa kun marti waan du'aata irratti argamee jiru ashraf al-khalq irraa kaasee rasuula sallallahu alaihi wasallam ari'uun dhagaadhaan darbatuun gowwaan maraataa jedhee arrabsuun kun marti waan rasuula irratti argamee sunnaan rabbii sun akkasumatti deema ambiyoonni akkasumatti azaa godhamanii tumamanii kuun ajjeefamanii sunnaan rabbi akkanumatti dabre kanaafuu maarre yoo daawaadhaan dhaabatte dubbiin kun sin hanqatu jecha yoo daawaadhaan dhaabatte sabrii qabaatuu qabda jecha yoo sabriin qabaatin daawaa san geessuu hin dandeettu yaani sabriillee qabaatuun barbaachisaadha warri hongoo jalaa bahe warra haqallee walitti hime azaa san irratti godhame keessatti illee warra obsu saniinuun jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala kanaafu warra qooda as'aanu kana keessa warra amane warra toltuu dalagu warra wal gorfatu warra wayta azaan nama sanirraa itti gahillee walii obsu rabbi nu haa taasisu warra waan qur'aanni jedheen bulu ka qur'aanni illee ragaa isaanii bahu rabbi nu haa godhu وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم رب السن رجالته نما قرصة كان اللي أجاه اتفاق دمه اتملك ورب إنهم ده تاسس اتان سودان جرى غافي كنا غافي فتوى تسنا غافين دراء كنيت زكاة المال يو وقان الرنانوين حجما وهي أرجن عريفة شيء وصوغان سانجن كنون جاي بسم الله الرحمن الرحيم نمني تكو زكان يو اتجاه جتشو بيكه دنيان تيتوني زكاني جتيه جتشو بيكه أولا زكان أكدر كما تتي إسكابتو داف دنيان إساسوني زكا جهودا في أماني رنان نوتو العالم وأنا أماني رنان نو برباچسو كيستي أماني رنان نوتو برباچسا زكا جهوتو برباچسا yoo ammoo duniyaan isaatuni zakaa geetti namtichi beeku walaakin amatan geenne amata duratti nama muhtaaja arge waqtiin kun waqtii munaasiba takka namni kun nama rakkataadha takka bakki inni jiru kun bakka fadiilaa qabdu akka makkaa fa'a bakka itti waa kennatuun ajrii guddaa qabdu jiraate zakaa kiyya kasilaa amanni isaa gayuudhaaf jiini sadi hafe takka jiini shan hafe takka jiini afur hafe dura dabarsee hin kenna yoo jedhe kunillee shari'atti ima bakka rasuuli sallallahu alaihi wasallam abbaas irraa zakaa amata lama irraa kennan ka amata amma ka itti gahee fi ka amata dhufuullee irraa kennan rasuuli sallallahu alaihi wasallam kanarraa ulamaani ta'jiilli zakaadha osoo inni gahin duratti baasuun ni tahaa jechuu irraa fuudhanii ni tahaa jennaan gaafataa osoo amanni gahin kennuun ni tahamuun tahu jedhuun ni tahaa kennadhu nama muhtaaja yoo argite amma irra itti hajamaa takkaa'u rakkoo guddaa isa qabate namtichi kun hajamaadha haqa godhate jechaa yoo beeyte kenniif amanni illee gahuu baatu ni tahaa jennaan baarakallahu fiikum جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم غافتان توكو كنا يد عذري توكو مالي
waliyyiin akka nikeenni hidhamu wukkilinnaa namaa kennuu danda'a kama ofiillee hidhuu danda'u ka achillee jiru akkasuma ammas afaan oromootiin nikeenni hidhama. Gaafiin lama gaafiin duraa namni dandeettii qabu ka dadhabbiidhaaf nama wakkalatuun tahamoon tahu ufiillee ka achuma jiru rakkina asiin jiru jechuudhaallee kan qabne kam achi jiru ka hidhuullee ufii dandahu nama wakkalatuun taha gaafii jedhu deebisaan isaa ni tahaa jennaan ni taha nama wakkalatuun ni taha namtichi sun akkuma isaatitti ilaalama eega inni hayyama isaaf godhe wanni akkana waan wakaalaan keessatti shari'aan wakaalaa baqqaasifte wakaalaan sun rakkinnaan walitti hidhaan qabdu yoo rakkattan wakkaladhaa jechuun qabdu yoo achin jiraatin wakkaladhaa jechuun qabdu namni gariin kamu fi xaaliba ilmii kama itakaan daa'ida gaafa guyyaan keeti jedhaniin san biyya gariitti inni warri gariin hin saalfata jedhaniituma namuma silaa nikaayayyuu hidhuu dandahu qeebalatu isaa dhiisanii nama biraa osoma kun as jiru ulama jidduu keessatti osoo jiru nama wakkalatee namni isaa qeebalu nama wakkalatee namni isarraa hidhuulleen ima jira baarakallahu fiikum kanaafuu kunni baqqa'aa jennaan osoo beeku osoo achi jiru osoo dandeettii qabu wakkalatu ni tahaa kuni waan wakaalaan keessatti karaa godhamtee jecha. Inni lammataa nikaaha afaan oromootiin hidhu takkaahu afaan arabaa kan tahiniin hidhu jecha. Afaan oromoo qomaa miti gaafiin ka deebifamuufi qabu. Afaan amaaraatiin hidhate afaan oromootiin hidhe takkaa qeebalate afaan ingiliziitiin tahe afaanuma duniyaa tana keessa jiru ka namni islaamaa namni nikaaha hidhatuufi nikaaha qeebalatutti hajamu dubbatuun hidhuun taha ittiin qeebaluun hoo taha jechuu gaafiin wayita akkana tahe deebisaan kana raajihni aqwaala ulamaa'a yoo rakkinni biraa ka irratti rarraane taate ni taha afaanuma beekaniin hidhuun afaanuma beekaniin qeebalatuulleen ni tahaa yoo rakkinni biraa ka irratti hin rarraane taate yoo rakkinni biraa ka irratti rarra'u taate rakkinni irratti rarra'u saniif dhoogguun ni jira naannawa hedduu keessatti rakkinni irratti rarra'uuf jecha dhoogguun ni jira rakkinni sun gaafiin ka shari'aa diigu taha ka shari'aa balleessullee taha wallaalaan akkana jechuun maali fakkeenyaaf gara biyya keenyaatti sheekan hedduun ka dhooggan ni jiran yeroo ammaa kana afaan biraatiin hidhamu afaan oromoo tahina afaan amaaraatu tahina afaan arabaatiin malee hidhamu naannoon itti dhooggan ni jira sababni dhooggaa kanatti isaan kaase maali duraan namni nama sheekaa malee nikaahan hidhan jechuu beekeet nama sheekaa malee nikeen hin tahu jechuu martinuu wal hubachiiseet nama sheekaa bira dhaqanii namni sheekaa sun waan irraa qoratuun barbaachisu qoratee akkasitti nikaaha namaa hidha waliyyiin eenyu jedhee gaafatee waliyyiin ka dura jiru waliyyiirree tartiiba qaba tartiiba waliyyii sanillee gaafatee yoo abbaa tahe silaa waan gaafatan hin qabu yoo namni hidhu abbaan tahin gaafatee akkasitti namaa hidhutu jira kuniree beekumsa ufii beekuuf nama akkamtu waliyyii tahee nikaaha hidhuu dandaha jechuu beekeet tartiiba sanirratti gaafatee nikaaha namaa hidha ammaan tan afaan oromootiin hidhuun ni taha jechuun eega dhufe booda rakkinni maaltu argame iyyaaluma karaa waliin deemu maratu afaan oromootiin ni taha intala tana sii maxxansi ani maxxanfadhe jedhee nikaaha jedhee akkatti lakkaa'utu jira osoo waliyyiin silaa isa dura namni hin dabarre jiru waliyyii ka silaa aakhira namaa dhufu ka akka eessumaa fa'aan nikaaha hidhatutu jira afaan oromootiin ni taha jedhanii osoo afaan oromoon tahini ambatte achi geessanii silaa sheekkan laaltee lakki osoo balu jiru ati eessufni hin tahu jettiin gariin nama nikaahumaa namaa hidhuu hin dandeenye akkasitti hiisifatu jira nama nikaaha namaa hidhuu hin dandeenye jechuun obboleessi haadhaan tahan nikaaha hidhuu hin danda'u obboleeyyan gara abbaa malee gara asabaa jedhamu afaan arabaatitti obboleeyyan gara abbaadhaa malee obboleeyyan haadha qofaan obboleeyyan tahan nikaaha hidhuu hin dandeettu
asabiyyummaan qabdu waliyyummaan qabdu wilaayaa obboleettii sanirraan qabdu waan kana taheef ka akkanaallee obboleessi nikaa ni hidha jechuu dhagayaniituma obboleessi nikaa ni hidha jechuudhaan waan akkanaa kana hidhutu argame rakkinni akkanaa ka tokko laman tahin yani waan argamee jiruuf afaan oromootiin hidhuun hin tahu sababni waan kana fide afaan oromootiin hin taha jedhanii namni dallawma jalatti nikaa hidhatuu fi ganduma argetti bakkuma argetti nama lama sadii walga'ee nikaa hidhatutu kana fide afaan oromootiin tahuu kana hin dhooggina jedhanii warri dhoogganillee ni jiranii garuu akka hukmii shar'iititti wanni beekuu barbaachisu maali akka hukmii shar'iititti wanni beekuu barbaachisu maali warri madhabaallee ka dubbatan ni jiran warri akka hanaabilaa fa'a afaan arabaatiin malee hin tahu namni hin beeyne baratuu qaba warri jedhanillee ni jiran haa tahu sahiini warri gariin irra guddaan ulamaa namni hin beeyne namni afaan arabaatiin hidhuu takka afaan arabaatiin qeebalatuu hin beeyne ni tahaa jedhan kuni rakkinna qaba jechaa kan beeyne namtichi beeku afaan biraatiin hidhuun taha osoo afaan arabaa beeku kuni dubbiin jajjaba akka mazhabaatitti warra hedduudha warri didanii haa ta'u kunilleen sahiihni ma'anaa awwalan waliyyiin rasmiin waliyyiin shari'aan dubbatte yoo jiraate waliyyiin sun ka hidhu taate ka qeebalatullee namuma intala tanaa fi isa kana nikaaha walitti hidhuun dandahamu yoo taate akka shari'aatitti ka shaahinni lama namni aadilaa bira jiru yoo taate waliyyiin shar'i gurbaa kana intala tana nikaaha hidhuun ni taha wanni isaa wal fuudhuu dhoogguun jiru akkuma san shaahinni lamaa bira jira afaan biraati yoo ka hidhan taate akkanatti sahiihuma tahaa jecha kana Sheikhul Islaam Ibn Taymiyyah illeen kanatu sahiha jedhanii mazhaba Shaafi'ii keessatti illee jedhamee jira Hanaabilaa keessaallee Ibn Taymiyyah fi Ibn Qudaamaan fa'a jechi kanatu qabatama qaba jedhanii irraa dubbatutu jira Sheikhul Albaanii illeen wanni barbaachisu khutbaa qara'uun ni barbaachisa zaahiriyyaa malee khutbaa waajiba namni jedhen jiru khutbaan qara'uun barbaachisaadha namni arabii dandahu arabiin hidhuun dhugaadha caalaadha walaakin akka sahiha tahuutitti yoo afaan biraatiin illee hidhame imataha ma'anama waan afaan arabaatiin jedhaniin kana jedhanii namticha afaan san hin beeyne ka afaan arabaa kana hin beeyne hiikaan intala tana sii heerumsiise jedhuunu intala tana sii kenne jedhuunu intala tana sii maxxanse jedhuunu waan jara kana kuni kenneef sunilleen qeebalate jechuu warri shaahidaa kun hubatuu dandahu yoo ka jedhu taate afaanuma fedheenu ni taha jechuudhatu sahiha akka tahiinsaatitti walaakin ammoo akka amma jenne kana yoo rakkinni biraa ka irratti tarattuba tahu taate wanni kuni dhooggamuudha qaba maaliifi kalimaa takkittii tanatu isii alagaa taate intala alagaa taate intala tuquun isii haraamaa kalaaluun isii haraamaa ka kophaa bahuuniin haraamaa jecha tokkocha kanatu halaal godhaafii jira jechi tokkochi kun karaa malee yoo tahe karaa malee walitti hidhaman ilmaan karaa malee horan eegasan illee aakiratti rabbi biratti gaafatama guddatti isaan keessa jiruu isaanii zina irratti jiraatan jechuudha ta'a kalimaan dura halaal walii gootu kun jechi tokkochi zawwajtu ka afaan arabaatiin jedhu takkaasii heerumsiise takkaasii maxxanse kalimaa takkittii tanatu haraamummaa fi waan silaa osoo akkanaan dalayde takkaasi garafsiisu takka lubbuu teesse ajjeesisiisu jalaa wanni si baasu kana wanni halaal sii godhe isiin takkittiin tu yoo dogoggora taate hoo kanaaf ulamaan jabeessanii bakki kun akka gaarii jabeeffamuu qaba ammaan tana wanni kun laaffifamee akka maletti namni karama maletti nikaahan taane waliyyiin taane waliyyii godhate nikaahan taane nikaaha jedhe akka kanaan wal horee eega walitti horee ilmaan sadii afur ilmaan babbareeda argate ilmaan kun keetii miti wayita jedhaniin gana mataa wareere isiillee mataa wareere isallee mataa wareere jechuu irra awwaluma bakka tana qajeelfatuu barbaachisa wanni irratti dheeresseef maaliifi bakki tun dogoggora guddoo akka qabdu marti keessan ni beeytanii dogoggora kana ammallee akka hin seenne intaltiin heeruminillee ta heerumtee baatee heeruma barbaadulleen gurbaan hin fuudhinilleen gurbaan tarammata sadaffaa fuudhuu barbaadulleen karaa sahihaan malee hima taati jechuudhaan waan kanatti akka hin seenne wanni kun khaxara waan lubbuun namaa irratti baatu waan lubbuun namaa qaamni namaa irratti garafamu waan kana haqiiqaa isaa beeyne
ها إيجانو سنين جرا بارك الله فيكم ولكن أكا تهين ساتتي راجحين أقوال علماء نتهاج جودا فان براتين سنكاه هدو فيك إبلتو اللين جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ربنا سنرها جالته نما دقيت فايدة من هتاج قافتون تككنا جت شرريتي نمني قرين أجيسنا جدا قرو يو نفا نماتو شف نما قوتي شرريتي أجيسون شرعتي أكمي شرريتي أجيسون تكاو عن كبوت وانا كان رباتي تجرى مكانا أجيسون Daarabaaftuu jedhanu akkuma taate haa taatu maqaan isii naannawa marattuu namni afaan ofii beeku waama afaan arabaatitti ankabuuta jedhamti. Isii sharariitti jedhaniin tana namni ajjeesuun ni tahamoon tahu mana isii san diiguun hoo tahamoon tahu ree mana namaa keessatti waan kana dhooyti. Ofirraa diiganii mana isii san balleessuun ni tahamoon tahu yoo jedhan kunilleen sahiihni ni taha jechuudha. Mana isii sanillee diiguun ni taha. Yoo wanni biraa ka ofirraa oofaniin hin jiraanne wanni biraa ka mana kana isii baasaniin hin jiraanne ajjeesuullee ni mata hajan ulamaani hatta Sheekh Ibn Uthaymiin fa'allee rahmatullahi alayhi irraa dubbatanii jiran masalaa tana ni taha ajjeesuun isii yoo waan biraatiin ofirraa oofuun hin danda'amne warri gariin warri mubiidaata zamanaa kana wanna jedhan waan mana kana keessatti yoo aarsan mana san isiin hin seenne jira jedhanii waan akkanaatiin ofirraa dhoogguun yoo seenteellee isiin kadhooytu taate yoo waan san manatti facaasan khallii fi kana waan garii walitti ida'anii waan sanii manaa ni baati jechuulleen dhima jira garuu yoo deemsisuun kan dandahamne taate azaan isii khafiifallee haa tahu akka ulamaani jedhanitti azaa marti isiillee azaa naman gootu yaan qaayidaa isiin garuu mana ni fokkifti kitaaba irratti hin dhooyti dalga manaa irratti hin dhooyti huccuu achitti jirtu irratti hin dhooyti kanaan nama dararuun ni jira gariin isii tayoo nama ciniinte summii qabdullee nima jirti summiin isii gariin khafiifa gariin summii agasii illee qabdu akkasuma waliin waan azaa nama godhu keessatti lakkaawamti yoo ka azaa nama gootu taate waan biraatiin deemsisuu yoo hin danda'amin ajjeesuulleen mana isii san diiguulleen hima tahaa jedhan baarakallahu fiikum warri gariin ajjeesuun isiidhaan tahuu ka jedhu hadiisa da'iifa wayii qabatanii akkamitti ajjeesuun ni taha jettan warra isiin warra gaafa rasuulaa tumsee akkasitti gaafa isaan goda seenan goda sanirratti daarabaaftuun tuni takkaahuu sharariitiin tun balbala sanirratti dhooyte kuni namni seen hin fakkaatu goda namni seen hin fakkaanne fakkeessite akkamitti ajjeesuun ni taha jettanii warri jedhullee nima jira awwalan hadiifni akkas jedhu sahihaa miti hadiifni kabiraa ammoo ka ajjeesaa jedhullee nima jira ajjeesaa jedhu sunillee sariihatti sunilleen hadiisa sahihaa miti marattu mas'alaan akkuma amma jenne kana yoo waan biraatiin ofirraa baasuun hin danda'amin ajjeesuun hima taha akkuma san hoshi isii sanillee mana isiin nasiija isiin mana keessatti dhooytu sanillee ofirraa diiguun hima taha jecha warri gariin numa mana keessatti isiin argamuun bu'aa qabdii warri jecha lakkaa'ullee nima jira bu'aa isii irraa hasharaata mana keessa jiru naamusa takkaahu bimmee nama nyaattu tana hunda achirratti qabdeet isiin hasharaata kana waan nyaattuuf namarraa nyaatti tiisis achitti qabdee nyaatti numaa mana kana keessatti hasharaanni biraan argamtu numaa faayidaa guddaa qabdi nuun tuqinaa warri jedhullee nima jira kuni martinuu akkuma laalchaa qonnootitti deebi'a hukmi shar'iititti akkuma amma jenne kana waan biraatiin oofuu yoo hin dandeenye ajjeesuullee ni taha waan sanirraa diiguullee nima taha جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم أبولتين تنتك أكنت وسوسان صلاة كيسا أكم يتيرو هدو فاتحة وان هنكرين سي إيغا سورة برا كرا إرى ديوه فاتحة كراو فاتنا الرار جمع وسوسان صلاة كيسا كن أكمي صلاة نسنمو صحيحة تهاية نمني waswasaa qabu salaata keessatti tahina xahaaraa keessatti tahina waan biraa keessattuu tahina wanni isarraa barbaachisu waa sadii tokkoffaa al-ikthaaru min dhikri illaahi azza wa jal dhikrii rabbii guddisuudha alaa bidhikri illaahi tatma'innu alquluub qalbiin namaatuni wanni gadi dhaabattuun dhikrii rabbiiti dhikrii rabbii heddummeessuudha ganamaa galgala akka arrabni isaa
jiidhaa tahurraan deemne zikrii rabbii saniin yoo zikrii rabbii guddifte waswasaan kun sirraa bada inni lammataa al-ikthaaru min al-isti'aadati billah rabbitti maganfatiinsa heddummeessuudha acuudhu billaahi min ashayxaani irrajiim jechuu heddummeessu allahumma inni acuudhu bika jettee waan isti'aadaa qabu kanaan ufirraa maganfatuutu barbaachisaadha ganamaa galgala wayta deemtu mara wayta teettu wayta seentu wayta baatu wayta salaatuuf deemtu rabbitti maganfatuu kana shayxaana irraa rabbitti maganfatuu kana heddummeessuudha inni sadaffaadha mukhaalafatul nafsi wayta nafsiin hin qaraane siin jette san qara'e jetteetuma diddee jalaa deemuudha waan yaqiina hin qaraane jechuun beekiniin faatihaa eegati gadi buufte hin taane faatihaan kee jedhee hojii si deebise yoo ammallee eegasii gabbuuftee suura biraati qaraate faatihaan qaraane yoo siin jedhe lakki qara'ee jedhiituma salaati salaanni kee homaan ta'u maaliifi jalaa didi yoo jalaan didin yoo wayta inni hin qaraane siin jedhe ittuma deebite yoo inni wayta ati xaharaan keessum bar hin taane siin jedhe deemteetuma waddaatte yoo huccuun teetun najisa jedhe deemteetuma yoo miiche si anjeffate gasin dhiisure wanni aduwwiidha aduwwiin keessan shayxaana kana aduwwii godhadhaa jechuu rabbitu nuu hime kanaafuu itti maganfadhaa jechaallee rabbiin wanni karaa godheef kana wayta salaata salaannu faatihaa qaraanu keessatti acuudhu billaahi min ashayxaani irrajiim jennee rabbitti maganfanne eegasanii bismillaahi irrahmaani irrahiim jennee rabbitti gargaarsifanne eegana rabbii kenna faarfanne wanni faatihaa kana qaraa'uu rabbiin tartiiba akkanatti godheef maali aduwwiin kun salaata kanatti sin dhiisu jecha waan khayrii sii qabu takkatti sin dhiisu aduwwiin kun aduwwii kan harkaa bahuuf maal tahuu qabdare ati aduwwii kan harkaa bahuudhaaf waan mara dallabu ofirraa godhatu qabda jecha askaara ganamaa irratti tiifamtee ka galgalaa irratti tiifamtee zikrii heddummeessitee a'uudhu billaahi jettee maganfatiinsa heddummeessitee waan inni siin jedhe diddee yoo jette hinjifatuu hima dandeetta salaanni ammoo sahiihumaa waan kana jalan deemin jala deemuudha hedduu kanama balleessu jalan deemin waan sadeen kan akkama jenne kanatti zikrii rabbii heddummeessu irraa maganfatu heddummeessu isa khilaafu sadeen kana yoo qabatte izni rabbiitiin sirraani badaa jennaan baarakallahu fiikum rabbi sirraa haa balleessu rabbi sirraa haa dhoogu shayxaana waan akkana nama godhu jazakumullahu khairan baarakallahu fiikum gaafattaan keenya tokko akkana jedha yeroo iidaa maatiin gamaa gamanaa walitti dhufee waliin dhugee waliin nyaatee waliin kolfa wanni kun shar'itti akkami dubartii fi dhiirti ikhtilaatatu argama akkasuma dubartiin ajnabii jidduu teettee du'aa'ii namaa godhuun hoo shari'atti akkami أولا شيطاني كما ريفو الرادب بنو كدينة كينته كان يوعيد سني إذا رمضان تاتي آري حق هيدا توري كان غاف هيدا سني قدي فميوانا تي رمضان كان كيس ولد تولت خيري الرا تان صدقاتي صدقات أنت أتي ولد تولت تقرآن قراتي أتي ولد تولت تهلكن دابتي تراوي صلاتي أتي ولد قبتي تانا سيار كافور وداف ديما غنم مسن سيار كافور وديما تانا ماليه ganamni ciida inni eda gadhiifame isaa hagamsirraa hidhamee beelahee beela kanaan achii gadi bahe kanaan gurbaa kaan dargaggeessa si dhungachiise kaan waliin kophaa si baase kun yookaan waan biraatittuu dabarse kun ammoo keessa teessisee kun maal qaba gammachuudha jaarsi sadiiqaati jaartii hollaati yaani jamaatal khayr wanni kun diina keenna nu duuba jira jechuu beekuu barbaachisa diinni kun shayxaana hawaa nafsiiti kanaaf jecha awwalan ikhtilaanni ajaanibaa walitti makamuun sababa fedheenu ka keessatti hayyamamuun qabu sababa fedheenu wanni keessatti hayyamame wallaaluun harka wal qabatuun takka sanbira dabranii wal dhungatuun takka sanbira dabranii wal qixxee ta'anii kakuun kaan laalu ka dhiirti illee laaltu ka dubartii illee laaltu du'aayii godhuun kuni wanni akkasii shar'ii rabbiititti hin baqqa'u kuni haraama sababaa ciida jechuutiin dhugaadha ciidaaf wal ziyaaruun waan gaariidha ziyaaraan tuni hukmi shar'ii qabdi namni nama ziyaaru fadlii guddaa qaba walaakin fadlii argattu san karaa biraatiin ofirraa balleessuu sirraan barbaachisu خيري رمضان كيس دلغتي أسبات كان اللي يعيد عيد رمضان تاتي في الرب اللي سن برباچيس
yoo ciida hajjiillee taate waan khayrii ashrii zulhijjaa kana keessa ati dalagatte ashriin zulhijjaa kunirree fadlii guddaa qaba namni isa keessa khayrii guddoo dalagata waan achi keessa dalagdellee guyyaa iidaa kana gadi naquus hin barbaachisu maaliif khayriin tun yoo ati walitti hin qabin yoo gara maraansi harkaa yaate guyyaa qiyaamaati qullama dhufta kama khayrii dalagataa sitti nafin maarree ziyaaraan akkamitti shar'ii taati yoo ahalii kee ziyaarte yoo wayta nama alaa ziyaartu nama alagaadhaa nama ajnabii tahe wayta ziyaartu huduuda shar'iititti yoo dhaabatte abbaa manaa keetii waliin nama tokko nama warra qabu bira yoo dhaytan atillee gara dubartiidhaa yoo seente innillee gara dhiiraa yoo seene yoo asii wal bira dabartanillee hijaaba kee kaamila uffatte yoo ajnabii bira ati dabarte gaafa kana wal ziyaaru akkanaallee shari'aan hin dhoggine walaakin ammoo wayta abbaa warraa keetii waliin dhufte atilleen uffanni kee akkam jira jilbaa ol tahe harki asiin haga ormatitti qullaa tahe akka kanaa waliin mataan qullaa tahe akka kanaa waliin ajnabii wayta nama inni harka qabatte yoo kajettu taate kuni khasaaraa maa baadahaa khasaara hongoon isi achiin jirre kun yoo lakkee akkasii miti hin ajjabadha jettee mutakallifa naan jedhanii mutaxawwiraa miti nama thaqaafaa qabuu miti laa kun tadahura malee kun ufii gadi deemu malee ol deemuudhaa miti ol deeminsi ati laaltu ka shar'iin ol si fuudhu malee ka namni ol si fuudhu miti namni ol si fuudhee isaan si gahe namni ka ol si fuudhe kun yoo shar'ii irraa godhe karaan inni irratti ol si fuudhe kun ol fuudhinsa haqiiqaan jedhamu walaakin nama kabajaa qabu jechuun nama iimaana qabu nama kabajaa qabu jechuun nama amrii rabbiitiin bule nama kabajaa qabu jechuun nama rabbii isa uumee dhabarmarraa isa argamsiise saniif kabajaa godhe kan nama kabajaa godhee miti akkamitti nama kana harka qabatuu didaa nama guddaa hin saalfadha akkami harka qabatuu dida rabbiin siif isallee uume kan sammararra guddaadha hin qabatin kasiin jedhe kun ka isa kilaafte kun akkamitti saalfachiisuu dhabe akkami makhluuqa kana saalfatte khaaliq al-ardi was samaawaati akkami saalfatuu dhabde man saalfatin rabbii harkan qabatin siin jedhe san haga gurbaa harkana qabatuu dhabde jechuudhaaf kawaasi godhuu hin dandeenye abbaa manaa qabda waliin deemta yoo tan heerumin illee taate wanni ree inni si godhu hin jirtu tayyib ka isa kana saalfatte rabbii maa saalfatuu dhabde wanni kun akka mu'aamaraa shayxaanaa taate beekuu barbaachisa ree kanarra ka kana si saalfachiisee rabbii khaaliqa kee si dagachiise kun shayxaana tahuu beekuu qabda aduwwii kee kana tahuu beekuu qabda nafsi ammaaraa bissuu nafsi hamtutti nama jusan tahuu beekuu qabda kanaafummaarree aqlii godhadha wanni rabbiin afalaa ta'qiluun sila jedhan aqliin qabdani afalaa tubsiruun sila waan isiniin jennu kanan argitani wanni rabbiin nuun jedhuuf maali aqlii isinitti kennine hayawaana kaaniin addaan isin goone maaliif gadin xiinxalline mee amma rabbii keetii jedhi osoo waliin ta'aniitiin gaafiin tokko sitti dhiyaate rabbi moo gurbaa kana irra saalfatta osoo siin jedhanii lakki rabbii miti gurbaa kana irra saalfadha atummaan teetumaafuun saalfattu osoo nama keessatti gaafatanii gaafii kana deebisiin jedhani rabbiin hin saalfadhu gurbaa kana saalfadha jechaan saalfattu kanaafuu maarree ka irraa saalfatan rabbii san tahuu qaba ka sodaatanillee rabbii san tahuu qaba ka eeggatanillee rabbii san tahuu qaba ka dallansuu isaa eeggatanillee rabbii san tahuu qaba malee makhluuqa akka keetii kana tahuu hin qabu kanaafuu ikhtilaanni dhoggaadha du'aayii dubartiillee yoo namaa goote ikhtilaadhaaf du'aayii dhoggaa jechuu miti maanaan bakki teettu kun dhoggaa jechaa malee du'aayyoo namaa goote isiillee ni mata atillee isii goote sunillee ni mata isiillee du'aayyoo isii goote ikhtilaataan maletti as mul'attee si waliin taa'uudhaan maletti yaani yoo du'aayi isii goote himata walaakin waan shar'iin dhoggite maali ka shari'aan baqqaasifte hoo maali jechuu addaan beekuu barbaachisaa kanaafuu ilmii beekan malee hoffoltiin hin jirtu waa baradhaa wanni jedhamuuf kanaafi warra baratee jedhullee rabbi nu haa taasisu warra waan baratetti dalagullee rabbi nu haa taasisu warra waan dhagaye kana dalagarra oolchullee rabbi nu haa taasisu jenna deebisaan akkana fakkaata. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ربنا سن راها جالتو نما رفيد من هاتاس غافتان تو كان يرا وفتا فتو قبون يو صلاتن صلاه نفياتها وفتا فتو قبو وفتون dhoggaadha malee salaan isaan fayyaan tahu jechuudha miti salaan fayyama taha walaakin uffata footoo namaa tahina footoo hayawaanaa tahina waan ruuhii qabu uffatuun dhoggaadha rasuuli sallallahu alaihi wasallam
kasataaraa irra jiru qotanii narraa deemsisaa salaata irraa na shaagalte jaan rasuulli sallallahu alaihi wasallam maal hayyaa qaama keetitti kati uffattu kanaafuu uffatu dhoggaa malee yoo uffatee waan saniin salaate salaanni sahiihuma karaa walittiin jiru baarakallahu fiikum. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم غافتان تقوقنا بشان هتني اتي وداتني اتين صلاتون يوكان يحجو هتم تتكا قدتني اتين صلاتون صلان سنفياتا هاي مثلا تنسديم تقوما بشان هتمين وضوء قدتو حجو هتم تتكوچو نمر راسامنين صلاتو huccuu footoo qabduun salaatu leen akka shar'ii islaamaatitti warri usulaa wayita irraa haasayan mas'alaa tana keessatti waan tokkoon ajrii argatuu fi ittiin maasetaayuun walitti qabama jechuutti irraa haasawan. Wanni tokko ka asiin ajrii ittiin argattu ka asiin ittiin gaafatamtu jira moo hin jiru wayita jedhan tafsiirri isaanii hedduudha. San keessa mas'alaa akkanaa tana idaa kaanatil jihaa munfakkaa yoo jihaan adda hiikkatu tahe ka adda hiikkatu tahe ka jihaa walitti hin jirre yoo tahe asiin maasetoyte asiin ajrii argatu inni jira jecha maali maanaan kana bishaan namaa hattee jechuun dhooggaadha shari'aa islaamaatitti waan namaa haqa namaa bishaan haa ta'u waan biraa haa ta'u waan namaa hatuun dhooggaadha walaakin namtichi wudu'a godhatu bishaaniin wudu'a godhatutti ajajamee wudu'ni shartii qaba bishaan sun xaahira tahuudha eegasanii aadaa asila wudu'aa san dhiquudha bishaan hate kanaan namtichi aadaa wudu'aa san dhiqe niyyate wudu'a godhate wudu'un isaa sahiha walaakin bishaan namaa fuudhuu kanaaf hin gaafatama jihaan isii garagara jecha addaani akkuma san huccuu namaa fuudhee huccuu namaa salaatellee yoo mana nama keessa ari'atee abbaa keessa ari'atee itti galee keessatti salaatellee sanuma jihaan munfakkaadha mana san keessa taa'uun dhugaadha haqa namaati itti maasetaaya salaata achi salaate san shurtii isii guuttattee ruknii ofii guuttattee waajibaata isii guuttattee yoo salaatamte salaanni irrumaa qeebalamti garri maasiyaan ittiin dhufee fi garri salaan ittiin fayyaa taatu jihaan munfakkaa jechuun addaan hiikkattuudha jechaadha akkuma san huccuu suuraa qabdu uffatuun tutu dhogaadha awraa sattaratu waajiba huccuun suuraa qabdu sun awraa namaa ima sattarti awraa isiin sattarate yoo salaateen salaanni sahiihuma isii uffatuun ammoo dhooggaadha jecha idan gaafa akkatti jihaan addaan hiikkattuu taate tun sahiiha tun ammoo dhooggaa jennee ni taati gaafa addaan jihaan hiikkatuun hin tahin hin tahu jedhama suni baaba usulaa keessatti qaraan baarakallahu fiikum allah yahfazakum جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم غافتان تقوقنا جدا نما إمامة تقوت يو هدتان إمام نما تنت هدته يو هم بيكين سلاني معمومة سني صحيحة مو صحيحة نتي يو رمزة شافين تين صحيح مسلاني سلاني صحيح ما راجحني أقوال علماء سلاني صحيحة رسول Ngabtu sallallahu alaihi wasallam duban dufani isani leili salatu ambiti datte salate isaan wayta ufiitti seenan kophan ufiitti seenanii an imaama jechuu hin qabani walaakin eegasanii namni duubaan dhufe itti hidhate halkan lammataallee akkasuma dalaganii eegasanii beekan rasuuli sallallahu alaihi wasallam gaafa sadaffaadhaa irraa hafanii wannan isinitti dhufuu dhabeef salaanni leylii kun salaanni waajiba isinitti tahuu sodaadhee isinirraa hafee jedhanii rasuuli sallallahu alaihi wasallam hadiisa kanarraa ulamaani wanni fuudhan imaamni ani imaama jechuu niyyatuun sharxii miti niyyatuun barbaachisama wayta namaan salaatuuf deemu niyyatuun barbaachisama warri gariin salaata fardiitiif salaata jummaa warra addaan baasee jummaa keessa barbaachisaa istisqaafaa keessatti barbaachisaa salaata keessatti kaan keessatti hin taajarillee ni jira gabaabinatti imaamtichi niyyatuun sharxiidha miti walaakin ma'amuumni itti hidhadhaa niyyatuun sharxiidha inta biutan addaan baasa imaamni an imaama tahe jechuu niyyatuun sharxii miti niyyatuun barbaachisama jenna
sunnaadha. Niyyatuun isarraa barbaachisaadha. Wanni barbaachisu maamuumarraa isatti hidhadhe jechuun niyyatuun barbaachisaadha. Ka maamuumaa maa barbaachisaa ta'e ka imaamtichaa barbaachisaa ta'uu dhabe yoo jedhan imaamtichi nama namaan deemu namni namaan deemu kuni waan sirraa baatu qaba. Waan akka sujuuda sahwii sirraa baatutu jira. Waan garii arkaana garii sirraa baatutu jira yoo karaatti ka dhaqqabattu taate imaamticha san jechaadha. Yoo inni waa dagatee waliin sujuuda godhutu jira ati kama ofii waan dagatiin ammas mutaaba'aan isaa isa jala deemuu waajiba ta'utu jira. Kanaafuu namtichi itti hidhatu namticha kanatti hidhadha jechuu niyyatuun dirqama. Ka imaamtichaa sharxiidhaa miti garuu niyyatuun imaamtichaallee barbaachisaadha jedhan. Sheekun Uthaymiin fa'aa mas'alaan bakka khaxaraati yoo akkas hin tahin warri gariin ulamaa salaanni fayyaa taati ajrii jamaa'aadhaan argata warra jedhutu jira. Kanaafuu imaamticha nama quban qabne tokko yoo dhufanii duubaan itti hidhatuu barbaadan nuun salaati jedhanii yaadachiisuuf takkaa ceekuu tana gubbaa dhadhayanii si duubaan jirra jechuuni beeksisuun barbaachisaadha warri jedhanillee ni jirani. Namtichi itti hidhatan san beeksisuun barbaachisaadha. Nama si duubaan jira jechuu takkaa ceekuu dhadhooyte yoo inni harka facaasee na duubaan hin salaatinaa jedhe hin dhiifta. Yoo inni calliseetuma ka itti fufu taate inni illeen qeebale jechuu beeyteetuma duubaan salaatta jedhanii warra kanatti ihtiyaata kana kaa'anilleen ulamaa nima jedhanii. Marattuu salaanni sahiihuma wanni itti wal dhaban ajrii jamaa'aa argatamuun argatu jechuudha keessatti. Marattuu akkuma amma jenne kana imaamtichaa imaama tahuu hidhatuun sharxii miti hadiisa kana hujjaa godhatanii kama mumtichaa ammoo sharxiidha jala deemuun isaa dirqama waan taate akkanatti hukmi addaan beekuu barbaachisa. Baarakallahu fiikum deebisaan akkana fakkaata. Jazakumullahu khairan baarakallahu fiikum. Gaafiin dhumaa akkana jetti. Biyya Awurooppaa kana keessatti sa'aatiidhaan dalaynaa yeroo garii osoo abbaan dalagaa sun nun argin dhoysaan salaata salaannaa. Salaanni akkanatti yeroo dalagaa namaatiin dhoysaadhaan salaatamtu tun bakka salaanni tun ammoo sahihaaya. Salaanni bakka aadaa miti salaanni dirqama jennaan. Salaanni bakka miti bakka insaatii mi dubbiin. Salaanni dirqama namtichi beekuu baate tole jedhee tole jechuu baate salaanni dirqama. Dalagaa namtichaatiif salaanni dabarsan hin jirtu. Dalagaa namtichaatiif salaanni dhiisan hin jirtu namni islaama ta'e. Dalagaa san dhiisa malee dalagaa isaatiif namni salaata dhiisan hin jiru abbaa fedhe yoo taate. Waan ajaa'ibaa waan biyya amma keessa jirru kana keessatti warra karaa Yamanii kana dhufu kana waan dalagan gariin biyya Yamanii keessatti gariin ollaa Yamanii jiizaanii warra huduuda Yamanii kana gubbaa jiru Ramadaana keessa nama soomu nama dalagaadhaaf hin qaxarre jira jaan munaafiqni bakkuma mara jira. Hin soomtamoon soomtu jechuu nama gaafateet hin sooma nama jedhuun qaxaru jaan guyyaa dalagaadhaaf hin dadhaba jechaadhaa fi nama nyaatu malee. Kasaantimiin kun qalbii dhooyite akkasumatti hin soomu jedheeni nyaatee warri dalagullee nima jira. Warri ammoo lakki dalagaa teettu hafa malee nuti sooma kennan balleessinu jedhee didullee nima jira jedhan. Warra akkasitti qaxare san warra sooma soomu san galgala ammoo akka gaaritti isaan nyaachisa jaa warra sooma soomu san. Haganama ani isin hin qaxaru jedheeni didu. Akkasumatti fuudhee warra sooma soomu san irra kabajaa isaanii kenneet sadarkaa guddaa isaanii kenneet hatta raatiballee bakka gariitti hidhida'aaf jechuu warri irraa haasanillee jiran hagam akka dhugaa taateen beeynu garuu martinuu warrumaa karaa kanaan dhufutu hima. Kabajaa duniyaa keessattuu sitti godha amantii kee ati qabaatuun. Amantii kee ati jabeeffatuun ammas kabajaadha sitti godha nama biratti illee islaama kiristaana biratti illee munaafiqa biratti illee hatta kabajaa sitti godha yoo nama dhugaadhaan amantii kee qabate taate ati. Kanaafuu kun ajaja rabbiiti iznii nama tokkootittuun hajamu. Si dhogguu baate ati salaatte jedhee asirraa mure asirraa muru. Yoo salaatte jedhee sirraa mure sa'atii salaataa san sirraa haa muru. Walaakin yoo inni si gaafate hin salaanne ittiin kijibin. Daqiiqaa hagana daqiiqaa 10 salaataaf irraa fudhadhe jechuu himi yoo inni si gaafate.
yookaan xabiyaa keetii ati moo ofadhu ati guyyarraa waan san hin dhiisin inni as taa'ee si argullee hin dhiisin inni as jiraatu dhabullee hin dhiisin maaliifi kun salaanni ka rabbiin itti si ajaje ka islaamummaan isaan dhaabattu ka utubaa islaamummaati isa dhiiftee waan ati dalagattee itti milkooytu maaltu jira salaata sila islaamummaan ta'e dhaabattuun dhiifte waan ati dalagattee achirraa itti milkooytu maaltu jira obboleessa kee yaa obboleettiiti kanaafu wanni beekamuu qabu qiimaan salaataatii fi qiimaan duniyaa waa wal cinaa qabanii miti jechuu wanni beekuu qabnu qiimaan salaataatii fi qadriin salaataatii fi qadriin duniyaadha mush duniyaa ati achi argattu sanii mi duniyaa waan jedhamu kana homa duniyaa jedhamu kana bimaa fiihaa awurooppaa wa amriikaa wa sharq wal garbi kullahu osoo cinaa tokko geettee salaata zuhurii tokko chakaraa cinaa tokko geettee wanni kun marti salaata zuhurii kana qiimaa walitti hin godhamtu warra muqaaranaa waliin qeebaluu miti salaanni ibaadaa shar'iyyaa ruknu min arkaanil islaam kanaaf jecha salaanni dirqama salaatuu qabda saniif jecha dalagarraa si baase illee rabbuma keetii irratti hirkatuu qabda malee salaata keetirraa tanaazula tahuun hin tahuu waan mufaawadaa qeebalaatii miti jecha waa waliin haasa'uu fi waliin marii qeebalaatii miti kun baarakallahu fiikum rabbi barakaa isin haa godhu bakka akkasiillee rabbi isin irraa haa qabu duniyaadhaaf jecha diin gadhiisuullee rabbi isin irraa haa qabu rizqii halaalaallee rabbiin bakka jirtu rabbi isin haa buusu rizqii haraam rabbi isin nyaachisini rizqii halaalaa rabbi isin haa kennu tana isinilleen du'aayii godhadha dalagaa arganne jettanii itti hin dagatina rizqii halaalaa rabbi isin haa kennu zamanul aakhir rizqii halaalaa argatu kanatu jabaata جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم رب السنين هاجالته غافي فتوى ويا هرا قبلنا دياني كان ما انتم مرجرا غافي بروتين هان قولت دي بنوت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته